Mayam Kurjari Pay New Simon the Mayam Taranokshori. How keep the Mitrani among the Manipuri MLA ministers in Delhi, the Salaga. In Home Minister Unadon, but Manipur totally belongs to Matanda to Anton, worry what I sadapa, worry what I sanabasiki processing Manungsan Hyptare, MLA Kradi, Unaraga Sukradi Unava found the film the lady, Unariba Singers Marakta, Pagi Home Minister Gi, Maikegi, some assurance Pirapanataga that Tazabaya Balikun Kradagi, Manipurda, Nauna Muk. Hana Hokiba Juntarada, Home Ministry Makada, Mu Yankai Matoina Saba, the Peace Committee Ma, Manipuri Governor and the Sierra Wikena, Sierra Amagi, Sierra Personship Makada, Adu Handak Lakadari Banoba, Peace Committee, as the Manipuri, MLS Maratagi, Maitegi, MLA Manga, Nagagi Homamadi, Kuki, Homia, Harib, Fru Homsiki, MLS Singna, Punsilaga Semba, the Matata Ivigi, officials of the Home Ministry, officials in Krayaga, Adugumba, Mr. Miam Yaudaba. Aduma Peace Committee Masema Kada Manipur, who's totally Watoka solution Ningbagi Adulaba, Apamba willingness Amaka Sotorpa, Adu Sembiabi, Oitokpa, Yamna Guanga Lakpa, Sida, Hariba Peace Committee, among the my pocket rubber, so Yam Sound of me, Yakimata and Constitute, Baduma Peace Committee, my pocket rub, Matunda Nova, political parties, singy political MLS singy, Nova Peace Committee, the Manipur guessing Roba, Iran Asidaka Yamna, Madu the effective way in the Tabak Namgadagi. High big Matana, the back news case study of the election video say heck, Tangana election video was I.Hemochandra, former Speaker Manipur Assembly, near Hamda, I.Hemochandra, and it's per case may I didn't be A.Noutuneshori, Retd District and Assistant Justice, Naharolgee, with the Khoirom Loyalakpa, the Naharolgee, Thoudang election video was a way of Naharolgee. I have no say the Naharolgee that comes again. Home Ministry instruction Makada, Akoy Madam Governor na Sierra Raga Madu the Sengiba Peace Committee. Adubu amongst the members, Moy Masana declined to Hiba Mayam. Aduga Matam Dadi Akoina Iran Hogalakwa Matam the Sengiba, Matam Dadi Akoy community Anisha, Akoy Kuki, Maike Amadi Maitegi, the young Kana. Wakan ani magsiyam na nuwaiteba matam niba yang kana sokneriba Juntarada ni hariba constitutory me three hore aduga megi horapadegi jun adai boxidi yang kana amaga mai attack tongnaba aduga retire tongnaba se adum thokneriba adu matam du dadi mi khuding makse adu madu dei du da peace ki solution poropasi dei sta member khuding makna chu yamna approachable oigidoba manner ro ma magi area da ma na khanma wakan sing du da khara decline tonghiba adubu hojik anowa hojik akhoi nakan ani makse akhoi ware tha mari makhai muk sujale natra adu wargadi akhoi honorable home minister na akhoi na masidei sidama na amuk hawerga akhoi among the MLS akhoi maitei degi manga aduga kuki MLA degi ahum naga MLA degi ahum ga constitute tawraga peace committee ama semgani haibasi su akhoi na adum masi adum semham thoe yapham thoe aduga laiba honorable MLA sinsina su akhoi maitei gi bu hairo kuki gi bu hairo nagana ayamba mediator oirakadori bani masidei sida adu wargadi akhoi kuki amasung maitei gi marak sidei sida akhoi na maduda khannagadori issue je karino na haibase mamata na hena khangba aduga makhoi gi period tu na hayang settle tor ko yaba adegi hena cancel ko yaba gi mawong ama outcome si oibani na akhoi honorable MLA singsina yamna mamutana madudei duda magi detail magi community gi magi apamba pamdaba mayam se khangye ga madudei duda place tawirga madudo adum mediation tawba mediation ni amoram da tawdu he nakal ani maki aduna akoina thamjaning badi wari sanaba haibasi debu win win theory duni win win theory duni ba aina loina madu win oilani kukina lehete loina win oilani haibudi yaroeba khara hando hanjin kaide yagadege yaroidege aduga kari betterment oigedege maitei na kayam oini aduga kuki gi na kayam oini adegi nakan namoram na nagagi na kari sokani choyen haibase akoi punna nungsi sanana hingminna bagi da makda akoi table la tawraga yam peaceful solution ama porapase akoi masigi initiate tawgirapase akoi yamna pung thawgat ningai haibu wakom je thamjai issue sida central gi leriba prime minister amadi home minister na mas serious wena longti. Yes. Number one. Serious when a low the Budundabu Maram work on the 4.5 months, how you continuously line. How you singy periphery area the Hibetarian.
Central Force mayam thame harga ju numit khuding gi nomai kapsin be lepadi lekti ngasi mak ngarang mak nahan mak continuously sophisticated weapon fiber cookie lalhuwa jungna nomai ji kapsin le iber so le lekti lesson ge harga di si center ne irai lai habni da peace committee samrak sem chino mamang du sem na bu honare oyidre hauye mu sem ne hare politically mu drama mu tore karamba drama mitei gi MLA manga kuki gi ohum naga gi ohum aduga home ministry gi representative khara adu tor peace committee sem ne hai oibe yagadra yaroidra official budi oidre relevant source tagi phone ra papa budi oigani compulsory ajagi home minister unabde yauri ba MLA singi site tagi phongdona po wafam dune bang se highlight tongna re adu hojek Manipur government ngasai yam finally jetraba government amagumda lay center ne kari harike dage Manipur miyam ne kari harike dage highway hadak Manipur gi youth Manipur na yum da MLA singi mayum da mantri singi mayum da minister gi mayum da thomjalaga nam na wasak lahol pudi lay yad ne chene gi ne na social media da hojek loina mo sapak phal isin mi manga na sabat tim na home minister unani hai home minister ki ayabani ko home minister na mi manga na saba tim na MLA unani hai home minister bihar ka tokre hayeng halpe ngasi thieng ni hayeng di unabaya heavy weapon language ne important long deba important fee deba aduna Manipur ki susi important wena center na lo maba mumin manga ni mongdol lo ram gane ba matam dagi DGP na control to ngamdri ne ba maram di madu control to ngba gadi kuki jing na DGP te hatori ba kuki gi unity du na maram kande DGP halak tori ne ba aduna DGP se ki na madu chawacham punda deploy to riba Manipur police commando jo 2 days ahead lono withdraw to huli ne ba speculation ni hoje kisi oiram bai ai kaino kai no pause kai no la evni na ki peace committee se amuk form togani do the member ta mathoi oigani nagagi na home ari kuki ye home maitai gi manga ga speculation ni official report na kana na thaje ga dori ga the peace committee se mai matam di am hendo kare too late tha mari ne ba mi yang khai ma thoi na se kanam da su tan de ada adu su a thayaw da committee peace committee mi yang khai ma thoi yaw ya ba hujik mi tama to hai khar budi amarom da yamak tre hoji adi hujik peace committee da yaw do je MLA ga to na to ate MLA ga to ne karam da MLA no assembly phamu ha da phamu ya ge do MLA ni yes mayam changdana leibak ungjaw khilaga loina ba thola ga kokumi gi mass rally du da na khoi bu yar ga di ong di phambiu haibne ba assembly session of the phambiu special session of the phambiu masida narco terrorist mayam se popi ki toiba kholi mayam se voice amada masi condemn tawsi sida kuki kari minister anina asomda joda chanpur da mantri dum oiri MLA mayam na siri birin ga koi phamin naro ya koi separate administration tale Manipur thugai rani na open ni haire joram thanga gi mana to kaya masing khangda na sat le adu kan tong dre ne ba ko ke sequence to so nang se adegi recently youth of Manipur na ma thole satra satri na ro ma oi thola ga thomjal le MLA mayum da mantri mayum da thomjal le tasi ngai ta ni mo adu ki bi chapuni lo we we don't know yam chani mo chani ngari youth of Manipur mayam lakthi mai ra pai bi mayam hai ni tha mari numit cham kun ni kai to le mayam nu assembly phamu ya de assembly du su kain to nai na de na me ka isti ikai ni ngai ni assembly gi ai pa tu su atom ka speaker go jar me ba Manipur assembly da bu minute ma thoi ka pham gi ba su amu ba kali na tai le ho do ba no ma ne ba yam na infamous history ne ba ji point to lak se karan tha je ga do ri peace committee si kai akoi si sum apang si bai tai apang si bai di akoi chalu re ada akoi Delhi da di chakre na me ma kai mo ji ma yam na hangdori nakoi na Delhi da chakhu si halakwa ma tamda question ka ni hangdori noi na halai ji kari solution por e kari ngana re prime minister hujpa unadri
Home Minister su daw kano sa kre biya ta kre wa halakti matam pidwi amang do di una kre wari ko haiba ado una ni su kali gi tamak tongan tongan unu do no question jai bhabam ta di emile manga somda na hongba chawgi group ama BJP manung da bawda mi BJP gi emile mayam do pulap una ba yad ra chimi